kan nu lupa kan timba ha. Sampai natin may makan unti ako mo. Kapag buibig pa. Sedinyo kan menung peni kan her Kak Chris. One more. Sharon. Come on. Yeah. Okay, Mark, I'm gonna tell me here. Finish the lyrics. Lai Holinson, Kabiaka, Nampela. Gimana kan laka? Kasaktim lah. Mana kan Nampela. Okay. Dẫu lâu chiều sẽ ra. Phôi tên cái nó có tu sửa, okay? Aaron sala. Van Zion. Phần nụ pháp ba nani. Asad đâu lâu. Phần nụ pháp ba. Nani sẽ go. One more. Okay, one more. Van Zion. Phần nụ pháp ba nani. Let's go right. Tarik mo. Okay. Kapabo pa. Okay. Van Zion. Phần nụ pháp ba rồi hả? Atiam bak. Apan hina ka Joseph ni ha sala. Mihila na thela chun. Phôi to kla makama. Okay, meja asak tu ma inchung he. Thela chun he. Okay. Christmas tong cha kan cha nun na. Do. Hello. Chim tan. Christmas tong cha kan cha nun na. Christmas tong ta kan ta lom nak. Siam. Kapa boy big pa. I heard me. Christmas. Go easy on me. Hả? Kapa boy pa. Makatsa. Cái tua chẳng cái thế. Gì là các chim ha? Okay, meja apo ngai misa tu chana thai jing kan nun. Dây căng hello. Aman ka. Okay, Chris. Gì là các chim ha? Okay, me cho Bible verse, okay? So for the okay. Boy baju. What? That's it? It's a Bible verse, okay? A hint. Boy baju. Tongue tat. Aman go na de aman do lo. Okay, one more time. Ala themen lo. Okay. One word can pick lo, okay? Ka chap lo, okay? Boy baju tukal. Good try. Na try do ma. Boy baju. Boy baju tukal. Asi. Atam do ma kan. San kum siya. Okay. Boy baju ka tu khala si. Okay, maybe I dang back lah. Okay, I answer cho nang thai din chon boy baju tukal bang na ka veng tu asi. Okay, me mal hai apo ngai, okay?
Ca si ning biểu tê hi. Can you say it one more time? Okay. Ca si ning biểu tê hi. Cái thầy bảo lâu mà là À, Ujon na, Ujon. Sorry. À, Lại là xin lỗi mình rằng là Mình rằng hả phải má? biết lại bao. marang là cho căn thầy lâu. Khơi adang adang. Okay, me like this month trong apo me se okay. I think. Lai la satan okay. Okay, she said, can you create for me to? Không biết cái thầy về lâu. Pwede la. Okay. Ma birthday ka sa ko. Kena lom tung na. Atu group song sa nga Kriste unaw kanin so. Mang gini na mic. Hello? Hello? Oh.